Ya kini ke Farmers Parliament, la pledo menteri rang ba ke Jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma kumukongsan, haga ba ulasam ya ki check fokus bat PES syakinong yo jung mentoy bat kumjuru kinong yo jung mentoy lang ba ke piggery mission bat ula pleru ya ki kadoi teli ki processing facility bat ki south teli ki cold storage. Habakran naga jingelang Conrad Kongkal Sangma ul ai kublai ber ai buram naga jingno senyang kabakrau jong kisau poin san lak teli kilong yeng jong ginong rap kibalekin tiu ya kayo kokot jong kejela. Bar ulong ba ke Farmers Parliament kalong ban itu agi kam jong ginong rap bat ban kershan ru iki bat ban pensapriang ya ke kubor ba ke sorkar keren rengkat bat ginong rap. Nang bakin lak ban kentiu bat pen bahas usuk ya ke rukom im jongki. Ula keren ru syapang ke Regeneration Meghalaya program kepada naga jing temu bat gathong kebayar bat lengba kena ke program rengkat bat diwei digi program jong ki tenat sorkar keliyat bahasa kemat benta na benta ban kentiu hagi bobon kiliang bat ulong ban penti kena bagi program jong ke sorkar kinlong ke besaiso kalong ke bakongsan bah bagi emlang saalang gadai ban dan bentalang nang ban lak ban penyat kemat ke program bat ban penti kena bagan long ke bane bat kebayat caprang Lopli galat kelenti dan kebaperbi board ligi jai scheme di project welfare kong kasiem elevate ke prime focus bekiwe de wan ai lat ai ledi yaki nogrem ke jogi bekin roy hikam ke jogi la da ma phi ki nogrem phim yang scam ban ong shi hajar mo bat ngin shim ya ke challenge bat ngin pen i ya ka pateng ka ban wan ba plan ban long nogrem kam dei ke jing samson rei ke privilege